fadlan subscribe saar gambaleelka furo si ay kuu soo gaaraan cashar walbo aan isla markaas soo dhigno. aad baad u mahadsan tahay. Did you eat breakfast? Did you eat breakfast? Yes, I have breakfast. Did you eat breakfast? Ma quraacday? Yes, I have breakfast. Waan quraacday. Did you eat breakfast? Ma quraacday? Yes, I have breakfast. Waan quraacday. What do you want to do in your spare time? What do you want to do in your spare time? I wanted to learn English. I want to learn English. What do you want to do in your spare time? maxaad qabataa waqtiga firaaqada? What do you want to do in your spare time? maxaad qabataa waqtiga firaaqada? I want to learn English. I want to learn English. I want waxaan qabtaa to learn inaan barto Englishka, luuqada Englishka. Do you have space? Do you have space? No, I don't have space. Do you have space? Ma haysaa firaaqo? Do you have space? Ma haysaa firaaqo? No, I don't have space. Maya ma hayo firaaqo. No, I don't have space. Maya ma hayo firaaqo. Can you help me? Can you help me? Yes, I can help you. Yes, I can help you. Can you help me? May caawin kartaa? Yes, I can help you. Waan ku caawin karaa. Do you know me? Do you know me? Yes, I know you. Yes, I know you. Do you know me? Ma i garanaysaa? Ma i taqaanaa? Yes, I know you. Yes, I know you. Waan ku garanayaa ama waan ku aqaanaa. What am I for you? What am I for you? You are my teacher. You are my teacher. What am I for you? Aniga maxaan ku ahay? You are my teacher. Adigu waxaad tahay macalinkeyga. socda. What do you do? What do you do? maxaad qabataa? What do you do? maxaad qabataa? What do you do? maxaad qabataa? I am a student. I am student. I am a student. waxaan ahay arday. I am student. waxaan ahay arday. Do you know me? Do you know me? ma i garanaysaa? Do you know me? ma i garanaysaa? Yes, I know you. Yes, I know you. waan ku garanayaa. Yes, I know you. waan ku garanayaa. What am I for you? What am I for you? maxaa aniga ku ahay? What am I for you? maxaa aniga ku ahay? You are my teacher. waxaad tahay macalinkeyga. You are my teacher. waxaad tahay macalinkeyga. What do you believe in me? What do you believe in me? maxaad iga aaminsan tahay? What do you believe in me? maxaad iga aaminsan tahay? What do you believe in me? maxaad iga aaminsan tahay? That you are a good person. That you are a good person. inaad tahay qof fiican. That you are a good person. inaad tahay qof fiican. I can teach you. I can teach you. maku baran karaa? I can teach you. maku baran karaa? I can teach you. maku baran karaa? No, excuse me. No, excuse me. maya iga raali noqo. No, excuse me. maya iga raali noqo.